byinshi cyane udashobora guharura amaso. Ukoreye byinshi, hari ibyo tutabonesha amaso, hariho n'ibindi tutabona ubwacu. Ijoro twaza umutima wishimye, iri joro twaza kugushimira Mana. Ingene watubayeho muri uno mwaka, ingene waturwaniriye Mana. Niwakira amashimwe yacu, niwakira amashimwe Mana. Turihokonesa ibyo wakoze Mana mu buzima bwacu, mu miryango yacu, mu isengero. Turagushimiye Mana, turagushimiye, turagushimiye Mana. Waratubayeho Mana, waraduserutseho muri bya bihe Mana. Twarakubonye, twarakubonye mwizigirwa, twarakubonye Mana tuba hafi, twarakubonye turwanirira Mana. Turagushimiye, turagushimiye Mana, Unyo kuboko kwawe ugonabonaga bikomeye, urasura mumuriza ugira uzakomeza. Nabonye ukuboko kwawe ugonabonaga ntanzira, urasura mumuriza ugira
siwezi kueleza umetenda maajabu, nami siwezi kueleza umetenda maajabu. Umetenda na mimi siwezi hapana, siwezi Bwana, siwezi kueleza, siwezi mengi sana tena makubwa umetenda Bwana, umetenda Yesu, nami siwezi kueleza yarabikoze byinshi muri uyu mwaka, ntidushobora no kubihanura. Ni byinshi yakoze, intambara nyinshi yakurwaniriye, hari ibyo wamenye n'ibyo utamenye. Urashobora kumushimira n'ijwi ryawe. Rino joro Mana, nta bitwaro twakuzaniye, ariko twakuzaniye amashimwe Mana, twakuzaniye amashimwe, twakuzaniye amashimwe Mana. Biraturenga twemere tuwe kino kimaze gishimwe muri uyu joro. Ni benshi bari mu bitaro, ariko wowe ugihumeka kuko uri muzima, uragize icyo washimira. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, kwa yote nashukuru.